Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Temaşavanın heyeca şevab xeyr. Roja ve civakê dest pê kir. Piştî heftiyeke din. Em ê derbarê meselê di rojevê de inşallah xeber bidin. Mêvanê me li stüdyoyê ne nivîskar û rojnamevan Abdullah Kavan xêr hatin, serçaver hatin. Demek dirêj hem Belê demek dirêj stüdyoya em hevdû navînin. Serçaver hatin. Nasip bu inşallah Teala. Nivîskarê Kovara Kelamet Nureddin Koserî hûn jî bi xêr hatin. خير خدلو بخدش ورازي بخير بأف دمان إن شاء الله. Amin inşallah. Bu xeyr ve devam be inşallah. هري إن شاء الله. Temaşavanên hêja muhakkak hûn jî rojevê taxîb dikin. Demek dirêj e di nav Tirkiye û Misrê de têkiliyên siyasî, aborî û wekî din hatibûn qutkirin. Bi rastî piştî derbeya ku li Muhammed Mursî hatê kirin 7 sal berê sala 2013 de Türkiye tepkî û reaksiyonek nîşanda û piştî mesela behra spî ku Türkiye û Libya xwe nêzî hevdan li hember vê Yunanistan û hinek dewletên din li hember Tirkiye saf girtin ew çax Misrê jî xwe da kêleka Yunanistan û İsrail û wekî din têkiliyên Tirkiye û Misrê qut bûbûn belê do awayekî sürpriz em dikarin bihesibînin serok wezîrê karê derveyê Tirkiye got têkiliyê me û Misrê êdî tên sewiyekî normal sewiyekî baş em dikarin bêjin serokkomar jî vê got bi xwe vê gotin Misrê polîtikaya xwe ku xwe nêzî Yunan dide xwe ji wê derdûr kiriye ev jî tê wê hesabê ku xwe nêzî me dike ser vê de me polîtikaya xwe de gişkir yan jî guhert em dixwazin vê xeber bidin ev nêzîkbûna Tirkiye û Misrê tê çi manê heta serokkomar Gazî li Suudi Arabistan jî kir ku hûn jî em dixwazin were jî têkiliyê xwe pêşrevin li ser hinek polîtîkaya xwe divê ku Tirkiye û Suudi Arabistan jî dest bi hinek têkiliyên din bikin lewra di nav Tirkiye û Suudi Arabistan jî hinek meseleyên ku Tirkiye qebûl nekir wek kuştina Cemal Kaşıkçı û hinek meseleyên din jî. Ev sereke em ê xeber bidin hefteya Qudsê hatibû îlan kirin temaşavanên hêja 34 û 30 meha Recebê bi rastî her sal hefteya Qudsê ew hefteya ku şeva Mîracê tê de em dizanin hefteya Qudsê tê îlan kirin û mesela Tirkiye meseleyên navxweyî reforma îqtisadê û hukûqê tê xeberdan demek berê serokkomar behs kiribû serokkomar ew polîtîkaya xwe û reformên xwe ku wê di aboriyê de, di ekonomiyê de û di hukûqê de dixwazin çê bikin aşkere kir em ser vê jî dikarin dixwazin xeber bidin di dawiyê de gera Papa li Iraqê demek di çapemeniyê de ma yani wextê me bîne em ê serê xeber bidin lewra gera Papa bi awayekî wiha hate nîşandan ku wek hat Papa gul û çîçeka li vê herêmê bela kir bi wisa hate nîşandan lê demek berê xaşperest wê erdê talan kiribûn yani ev her du resma em ê bidin berhev rastî heqê me heye em wê pirsînê bikin yani. Kêkê Abdullah Kavan em serê ewil bi mesela Misrê dest pê bikin. Li gor we çi bû ev gav da avêtin bi Tirkiye Tirkiye û Misr wiha têkiliyê xwe careke din dest pê kirin. Yani têkiliyê dewleta di berî her tiştî em vêya bibêjin yani bi temamî dijminantî tune ya da me bi temamî dostayî jî tune yani di têkiliyê gelek dewleta di ev tişta li ber çavaye yani 2013 di jî de jî anî ziman bilhassa polîtika li hember îxwana û piştî Muhammed Mursî bi darbek leşkerî hat qulupandin û pêve hakikaten di nav dewleta de belkî mere em bibêje duwarê serok komartiyê de belkî Erdoğan em pir ê yani li hember vî tiştî derket Sîsî em ê bibêjin bi peyvînî pir giran
yani xost yani bir tiştê gidikin nedir diye de ekranat vî tişta meredî. Tabii de 2013 de wexta mere li vê tabloya gidnerî mere digo ma mümkün yani hatta Sisi li ser iktidarê bi o ihwan dibin vê zulmê de bin têkilîkî wan bi vê rengî çêbibe hakikaten mere digo ne mümkün gibên vana Arakê. Fakat 2017 mamoste berî anam bi 4 sala de ek şopan dibin zanibin yani duwê wextê de duwarê istixbaratê de yani dibin perda de ki wezîrê hundir jî wextê Tirkiye jî êwan jî anî bû ziman hêdî têkiliyê Tirkî o Misrê çêbûbûn. Yani hevdîtin dikirin di meselena de bilhassa de ev mesela petrolê de ava spî gilê digerin duî warê de duwarê wekî di dijî de têkilî wan çêbûbûn. Fakat ev tiştê tu behs dike yani ev gav aşikar bû û di serokkomar de bi zimanî wî gid ekrana de hat işteğlandın û pêv û ev têkiliyana gihinik dewlet jî rehesizin bilhassa Yunanistan ya da têkiliye wan bi Misrê re hen û ara wan û Tirkiyê nexweşe ji vî tişta rehesizin ev çend royê bala wan li ser ev têkiliye Misrê û Tirkî û beyanatê serokkomar bala wan dikişînin. Peki ev çer bû yani çi tiş bû ev heqûz dijminantîk bi vê rengî hebû çi gav havetin avetin di hundirê yani behra spiyê roşelat de em dibêjin. Di hundirê behrê de malûmê we ye ev demeke ji temê dewletê pêv girê dayê bû wê behra de li ser petrolê xebat dikin. Tirkî jî got vê dera de heqkî me heye heta di wê dera de hinek xebatê Tirkiyê jî hebûn. Mısır piştî ev xebatana kirin û parsêla 18 gihaştin parsêla 18 got hundirê vê parsêla de miktarek heye gu heqê Tirkî jî heye di wê dera de. Piştî ki vê beyanata gida û pêve Tirkî ev gavik ji xwer hem cuda dî hem nêzîkbûn dî berî ana jî 4-5 sal zaten di binî de di warê istixbaratê de di hinek mesela de pevr têkiliye wan hebûn ji ber ev aşîkar bikin û mesajê xwe jê rasta bi dewleta din û têkiliya Tirkiye û Yunanistan de di wê meselê de gilhev nakin dewletê Ereba ki te ji anê ziman gi Tirkî behsa Suudî Erebistan dike dixwaz wê jî bînin noktakê ji ber wê jî ev mesele di rojê pêş de em ê li ser vî tiştî bêtir bişteğilin yani asıl mesela nêzîktiya Tirkiye û Misrê li ger ew tiştê pir cemî dîbûn jî ev mesela petrolê pêv wê bên yani têkilê wan di rojê pêş de wê hîn germtir bibe. Ha vê Amerê karî bibêje belkî di sûretkî de yani em Sîsî û Erdogan nebînin. Fakat ev endamê dewletê duwarê wezîra de di pêş de em ê vî tiştî bibînin. Yani ev têkilî û onêzîkbûna Tirkiye û Misrê divê meşruiyetekî ne de Sîsî yani bawayekî wekî ku kerem kir dema ku serokkomar Erdogan û Sîsî di fotokî de di sûretekî de werin cem hebe wê meşruiyetekî bide yani lewra bi derbeya leşkerî hate ser iktidarê ev têkiliya Misrê û Tirkiye yani gav ew ji Misrê hat li gor ku hûn dibêjin gelo Mısır wan berê jî hebûn lê vê warê de gav ew ji Misrê hat avêtin. Yani Mısır'e muhakkak veya tefekkür kır. Yani gelo Yunanistan'a pır bikerimte ya Türkiye pır bikerimte. Yani bir tane ser politikaya bahras bir de az xonez Yunan bidim de aboriye de sinor da de vakidin de az Türkiye'de ve henda bakım yani muhakkak ev vi akli vi tefekkürü ve hudabe peş. Hun politikaya Türkiye jnha peyda çavad vinin ji bo Mısır'ı ki Nureddin. Binavi Xudayê Rahman û Rahîm. Bi rastî heta niha got Tirkiye di peyva serokkomar Başkan Erdogan dima ew jî ji wan re serkeftinekin. Çima tevê dünyayê wexta ku derbar leşkerî li Mursî hat kirin û derbe tenê nebû sebebê ku
تركي يعني سروكتيا تركي وسروكتيا مصري جهفدو بغايدن وتاكلي خوي بوليتيكي جهفدو دور بكن نا او تنبو الظلمي قدو اتراد هاتن كرن خون رجاندنا قولور هات كرن ونديتنا تبي دنياي قو جعفي خو وقهي خوش في مسألة رجرتن لورا ده چند روجاده ده روجا كده نزكا 5000 انسان لبر جعفي دنياي تبي لبر قامرايا شوتاندن وكشتن ده روجا كده وبروجا جي بحفظا جي افنا دوام كر جغيري وي بصاله معصوم حتى بيرك حتى خورتي بچوچك حتى قيزكي بچوچك كو هنا 11 صالح درباس نكرن او برن اعدامي افانا قش وقتا قلت الحقوق دنياي قلت وجداني دنياي قشي بنر اف سوجكي قالكي جرام ومزنه قالك تبي دولتي جهاني مسلمان وغيري مسلم ايجو بيجن ام انسانا وحقه مع في انسان محافظه دكن كي هين بهتر غربي فينا خدتن بيش بفي جوتني قالك وانا قشا تيكليا خجي ببريانا مجبور بكرانا جو سيسي وعواني خواه هواري خواه وانا عسكري جو لبشتاوين او انا قش جبار خوش سر اقتدارا مصري دي بكتانا لو را خلقي او نخوصني عسكرا او نخوصني بالتزييقا هناك دجمنا خصوصا دي اسرائيل وغلامي اسرائيل امريكا يعني فيلي مزن جو اسرائيل لسر بشتاوي شفيرتياوي دك يعني وي ماكيناوي او استعمال دك او فيلي هاني بآري كارياوان مصر افزل ما هاني كر لخلقي خواه لملتي خواه لسروكي خواه جو دجارة يكم المصري هاتي بجارتين بدسي خلقي ظلمك قال لك مزنوان هات كرن في حقيقة سروك اردوغان تفيدراهان الجريك مرا حقي بناخو بو دنجي وجداني دنياي تبي اما بتنجيكي حتاني انها هات جو بيجيكي نمادتشي بلكي تيكلي جي مصري هاتبن او جيكي سببي و اذا ازبيجم بشتي جو تركي وليبيا سينوري خوي بحري كهاندن هفدو مفهر چاره خلاصي جوان دولتين يعني اسرائيل ويونان ومصر قومين بهفدور غازا سرشتي جي بحر اسبي درخن ودو درار سوكي دنياي بكن سوكي اوروبا بكن دنياي بكن بيشاوان هاد قرتن نما كاربون فينا بكرانا جخوا جفيناوان جيكي يعني لسر دجمناتيه كيبو لسر غيده كيبو جوج تركي جي سروكي تركي غيدينه جي قحري من السر فيها هاتبو بيناكن او جي تملكي تشرق بو يعني ند مشيا جبرقو ند مشيا يعني يونان واسرائيل تين جمهه لمصر لكي كوان ناي يعني قبول كرن براسي تيكلي يونان واسرائيل جي تيكلي يعني وهو منفعتا اسرائيل تنيتي ذهب افانا جي يعني نقوي منفعتك اسرائيل مزندو ادراد هبه و ايشنا بك و فاناج خر بك شريك و كارك قال لك مزن في ذاك مزن بدس بخينن لسر عكسا تركي ري و لورا تركي جو زخم بقوات بسري خو و اوجي خدي رولك للدنيا افي الحسابي اسرائيل ناي ده بلان بروجي اسرائيل ده تبع دولتين مسلمان خلقي وان مسلمان يك بيك وانا ضعيف بك پرچه بك چوچك بك بلكي يكم ايران دو محقق و تركي بيان بشتي ايران و تركي بي سوريش خو لغوري خد بيجمع حل كري ما كري پرچه ما او ضعيف كري ايدي نمكاره ضرر بدمه عراق جي هكذا شو سعودي و دولتي كورفزا عرباجك وانا قش سركي وان خور كرين دوست يعني جنوب ده بشتي 1400 سالي بشتي 2000 سالي خالو خارزتي دانه برازيتي دانه هفدو دبي امر لجكي يعني حضرتي اسحاق حضرتي ابراهيم ام براي هفن لاوي ابي هفن بفي حيله هاني تيكي وان بونو وان بخوف كريدانه افناش خد شونه ايقول دجيوان مانا ايقو كاربوان بسكينين ايقو كارب بوليتيكا وان رخنا بك ايران وتركي وسوري ما بون سوري شو معلومه يرول برچاواي ماي تركي وايراني بيشيد خوازن ايراني ج قوت دبخن خدوان موافق نکه بشتی ویجی که دورایی ترکیه جبر وی که اسرائیل ناخوازگو ترکی به پیش و هر ترکی بخوابه هناك معدني خدر خينه و بشغلين بمشينه يونان جي
hakeza evjiki neziki İsrail'e de varid yani düşmanatiya Türkiye'de neziki İsrail'e ve drahanede de ittifaka kuani bir şekli yani go yeter berhama Türkiye zararı bibine mezin ne bir peşa xo ne bine em hevdur karibin çava dorayı dor peş bikin evjmer lazım Mısır jike kşandın baxa Mısır'le narigo ev riyago te hakikaten nameşe ne makul jeri و İsrail nikaro خلاص بك yani جوار İsrail hedefa ve devleti Müslüman gişarı go aburiya vancike u leşkeriya vancike her havide wana nizm bike kem bike u zayıf bike eğer henek menfaata binecek jxha menfaata nadi jirane ve Müslüman bisini bidiye jbona go hamal ser nigab mini nekeve jbona go henek Müslüman ner sersere ve mursi هذا في وارد وفيداك وبجهان دانا مصري لريجو أفري نريي وبيشوان جي هاتي قرتن منفعتها بتركي ربي وهين بهتر به لو تجاري طوان ولو تجاري ولو تشدري به خلق جيكي براي هفدون يعني خلقي تركيا وخلقي مصري جي براي هفدور نبغون دجمن يعني هذا في وارد بلكي قابك بباش وعافيت به لو روان بيشي دخص دقو براي الله İra Türkiye, idara Türkiye, hükümeta Türkiye ev şahsiyeti İhvan Müslümin gohatın lvedra biciş bunu beravan bigre, bera mektebi wan bigre, beravan nahwini vakvan edine. Elhamdülillah Türkiye ve varid ba avena kir hinci ba avena inşallah hiç ba avena ki. O ve varid ev hatın sen ev jid ve MB şartı mercatını serması Türkiye jid ve MB şartı mercatını serması kaçma amş hafdu gayidine servena de menfaat edu ben ber مهمة يعني تكلية نخصم دسر اقتصادي ده برای بلا گوش خو دولت دنا براوند براتیا حقیقی تنیه بله خصوصا دویسد سالا هانیده براتیا حقیقی تنیه وجدان تنیه مرحمت تنیه تشکل bir şekli tünneyi ben menfaat habe لسر ماسا که منفعت تو نبه جماسه براده بن هرکس مالاقی پیشروج دوی مسئله مهی گلک خبر بدن و تکلیک به چه رنگی درکه هوله و کیش که چه بخوازه بله آن هاد بیشن ام به شرط مرجعاتن سر ماسه اما محقق و تشن درکه هوله محقق سیرا دولتی دجی و به حساب کردن یعنی کا او تکلیا مصر و دولتی در و چیکا و باوجن اسرائیل و چیکا و باو او یک قلتق دان سیسی و چه ببیجن چونکه و زوی وقت گو پیشته و زلال ببیان افتشتا تماشاوان اینجا دسر تویتر دم هشتگ کدو بیجن سرناوک موکریه به ناوی برنامه خو روجوا جواکی دویده هندکارن درباره مسئله مده اونجی فکر رمان خوابین زمان حتی سوالی اون هبه ام دکارن سوالی واجی جمیوان خو بپرسن هفته قدسی 6 و 8 و 14 آداری هفته قدسی حتی سبیجی تی پیروز کردن یان جیم بیجن دوی هفته ده اهمیت قدسی گرینگیا قدسی و دیروکا قدسی نهاد چروشه ده و یا تفسیرتی خبردان جبو به فهمی 3-4 سال بری گر از خالت نیمبم جی طرف یکیتی عالمین دنیای هات اعلان کردن د مهارجه به د وکی کو تماشوانین مجی زانن شوا میراج هيا معجزه میراج هيا 24 و 30 مهارجه به خصوصی به هفته قدسی هات اعلان کردن هر سال و هفته ده لسر قدسی تی خبردان قدس مبارک و هفته سر و مسئله پر هات اشتغلین قدس جبومه ته چه معنی دما ام بیجن قدس هم جاری دیروکی و هم نها او ستاتویا کته دیه و اشغالا کل سری هیه دما ام بیجن او قدس دبامه چه لازمه هشیار و yani beri her tişti aslında hafta Kudüs'e am ben dinye malumu beri anıp çen salajı dis ev Müslümana ev hareketi İslamiye me bejin cemaata li dar dixistin fakat maha Ramazan edi droja Ramazan edi de hafta paşiye edi gelik cara beyana duyuvari de hatından
Ramazan jir rahmeti İmam Xumeyniş terafi vidi. Ev ya rojek ya. Rojek Roja bu. kudsiyeti. Fakat da hafta Ramazan idi paşidi. Bilhassa rok idi. Gellik li dera li bajara eftişta dahat şopandın ya da veşandın eme bejin li dar diket. Pişti wêjî wekte jî kerem ki piştî sê çar sala û pêve yani terefê van alemana de em ê bêjin ev heftak yani rojik belkî bi temamî hindik dîn heftak îlan kirin veya ji bo temamê dîniyê jî îlan kirin yani mere veya bêje ji dwarê Qudsê de ya da di warê sembolê İslamê de ki çi xizmetê bike hakikaten mere wan insana takdir bike. Mere bê baş e, tiştê baş gerek mere li pê here û vî tişta di rojeva xwe de, di rojeva zarokê xwe de, di rojeva malbeta xwe de û xelqê xwe de û gelê xwe de vî tiştî mere bihêlin. Te got mühimtiya veya çi ye? Tiştek ji bo Müslümana ge mühim be, Xwedê Teala ji mer mühim kiriye, ehemik daye, sembolik daye ki em jî qîmet didine. Didî meşhûr e di Hazreti Ömer dibe çûye kevre qabeyê reş, didî bi Erebî bi Hecerul Eswed. Dibe maçî kiriye û wecê xwe daye û dûr jêr gotiye wala ez zanim tu kevirik. û ez zanim tu îrada te jî tune ye. Fakat midî Peyxember aleyhissalatu vesselam tu maçî kiriye wecê xwe daye te qîmet daye te Peyxemberê Xweda û Xweda qîmet daye te ez jî qîmetê didim te. Sembolê İslamê, şiarê İslamê bi vî şiklî ne. Qudüs çi ye di baweriya me de? Malûmê we ye Qudüs sembola ge İslamê em behsa wê dikin. Xwedê Teala Peyxember aleyhissalatu vesselam ji Mescîdê Heram dibe me bir Qudsê û ji wê dera jî derxist qatê xwe. Birayê Fatih, ji bo çi ji Qudsê? Yani Xwedê Teala karibû ji mekanî jî ew bibira ne were? Xwedê Teala karibû ji cîkî dî jî ew bibira. Ama tu nere ew biriye yani Mescîdê Aqsa û ji wê dera giçûye asîmana Xwedê Teala di wê dera de sembolik dayê wê dera, qîmetik dayê wê dera. Ji ber qîmet dayê wê dera jî em Müslüman giş qîmet didin. Adu da malûmê we ye di Sûretê İsra de di ayeta yekê derbas dibe. Dibe dora wê yani wir û dora wê me mübarek kiriye. Yani Xwedê Teala di kelamê xwe de, di Qur'anê de ji ber dora wê gi mübarek kiriye dibe yani ji mer mesajên rasta rasta dişîne. Ji ber wî tiştê ki Xwedê Teala qîmet gidan van sembolana yani qabe em dibên sembolü, Peyxember aleyhissalatu sembolü, kitab sembolü, Mescid-i Aqsa jî sembolik me ye. Ji ber wan li van hêjayên xwe, li van qudsiyetê xwe em giş li ser îtifaq dikin, gerek vana di mejiya de daima em bi can bikin. Heta ez vêya dibêjim, yani nek evanê sempozyum giçê dibin, di van heftana de nav millet de, di medya civakî de, di televizyona de gelek bername çê dibin. Fakat ji xêndê vê ave ez bi xwe dibêjim ji bo ev sembolê me wek Mescîdê Aqsa di mejiyê zarokê me jî di cî bigire xebatnî bi umumî di vî warî çê bibin. Yani em ê bin ew roja Mescîdê Aqsaya de ve heftak jêr gelbêj di dinya yani heftak jêr veqetandine di wê dera de çizgî film nal ser çêkin. Gelek ana zarokê me di herema Müslümana de wexta tu here tu bê Mescîdê Aqsa çi ye ehemtiya çi zarokê me gelek veya nizanim. Fakat tu bêje li Awropa filan taxim filan futbolcî çawayit bit filan taximê dilê wad kil kû derê dilê ev zarokê me ji mer vêya dibêjin. Yani di wî warî de heqete xebatek li temamê Müslümana dikeve, li saziyê İslam dikeve fakat bilhassa li dewleta dikeve. Çünkü ev dewletana giş dewletê Müslümanan e ev dewletê Müslümana gi dehan gi dewlet hene di vî warî de destê xwe bihevdin û tifaqîkê bikin nek di heftakê tenê de di medyayê de ya da bernama da gibinin zaman û pêve pişre gibêşpêr kirin Mescîd-i Aqsa jî gerek di bingaha mejiyê zarokê me de cî bigire ji bo vêya jî gerek xebatnî heqatin cuda çêbin di cî xwe de çêbibin. Kêkê Nureddin Mescîdul Aqsa yani niha dibin îşxalekî de ye.
خودی درکتنه که چوا لازمه جیرد شرط ایرو دا اونه چوا سروه فکری خواه بیشن راستی خودی درکتن وقتا گوان بیشن لازمش خواه مسلمان دنیای گش لی خودی درکون لی بنگه ها و هنا چی از خوازم پیشی بنگه ها پیچه که عبدالله حبکی ایزا کرد اجی که جوهی لک دنه و پیچه که ایزا بکم و دور چاره سری لسر وینا گرک مرا سر خبر بده براستی اگر کعبه دنیا به ام بشی بهین دنیای قدسی که جوه دنیای ها نیر هیوه که یعنی هیو مسابه دنیای دنیا مسابه هیوه چاوا جهدور لازمن جبونا گلک ایش و کار دنیای بمشن هیو جیر لازمه خدا تعالی او جیر آوا کری دانی و درهانه لدورا و دمشه انسانه گول دنیای دجین جی استفاده دکن به روز و هیوی خو وقتی خو پیناس دکن جغینی وینا بلکه به هزارا فیده و هنه منفعتی و هنه وانم بجنان هر کس وینا بیشک زانگو هیفتونه به لدنیای جیان و کم به و نقصان به و انسان ضرر بین وقتی خو نکارن تعیین بکن قدس جبونا كعبة بفي مسابي خالد تعالى عادتا قدس كريه درجة يكم جي إنسانية بشتي الدرجة هاري بلند كريه كعبة بريا جو كعبة بب قبلة مسلمان جهاني تفي وبب ناوند مركزة إنسانية جو إنسانية إدارة بك يعني باورمندي بكعبة اگه بری خودن کعبه اولور بویشکلی جرب عالمی را عبادت دکن مسئولیت اکوان هی او مسئولیت هانی چی اداره کرنا عرض توی یعنی جهان توی مسلمان و غیر مسلم انسان و آجال تفدا به عدالت سر ناوی خود تعالی انجخ باورمند کعبه وی کاری بکن بریا گو بگه وی آسته کعبه بگه وی آسته بگه وی درجه هانی خود تعالی اف وظیفه هانی مهم دابو قدسی لورا یعنی ویده میده ناوندا انسانیتی گو اداره بکه اداره انسانیتی قدس بون جبر وی که به صدا پیغمبر خود تعالی لویدرهانی مدفونن جبر وی که پیغمبر محمد علیه الصلاة والسلام وقتا گو چو معراج جبرائیل او آنی ویدرهانی لویدرهانی پیغمبر گش لیجویان بوان امامتی جوان رکر و دو رکعت المش سنت کرن و جور هلکشیا با ربی خواه معنا وینا چی؟ یعنی ایدی او وظیفه گو رب عالمی دابو وان نبی لقدسه گو اداره کرنا انسان دنیای تویی جهیرا باوری ده و جهیرا سیاسی که جیکه ده او جی ایرو پیوه جوی انسانه گو جکعبه هاتی و درهانه جوروی هر جم ربی خواه وظیفه خواه بستینه او ناوند ببه او درهانه جبر وی که مگو پیشی درنجا اول قدس آدودا و هری بلند آسا جورجی که کعبه خود تعالی هف قیسی قدس و کعبه جمر مهم و مزن ایجا ایرو اف قدسا هف قیسی مقدس و وار و مکان پیغمبر توا و پیغمبر علیه الصلاة والسلام جی که گوتی هگر هون نکار بن هرن لور لمیج بکن جی بکی مای جبونا گو ودرا دائم رونی به جروناتیر چه لازمه دو زیت لازم بو ایرو جر قوت لازم ایرو جر آزادی لازمه ایرو جر سرفرازی لازمه مسلمان ایرو به موجب حدیث پیغمبر علیه الصلاة والسلام گرک قوت جیر بشین کی گش لی ببن کم گوی آزاد بکن یعنی لسر توی مسلمان عادتا فرزه گو چجور ایروش با آزادیا ور جبوناش بن دسته یهودیا خلاص ببن سیونیستا خصوصا از بیجم خلاص ببن گرک هر کس قوتی بشین ور قوتا ایرو سویلا و پارتیه گو ند اقتدار دنه ببیر آنینی اهمیتاوی ج خلقی خورج در دور خورج مسلمان تاوار بینن و اهمیتاوی بینن زمان و شیاریه لسر چه بکن و حکومتی خواه اقتداری خواه
هر یک لدولت آخوا اقتدار آخوا محکوم و مجبور بکه گو آریکاری به قدسیر بکه هگر لشکر لازمن لشکری خو بشینور هگر پیشی قدکرنا تکلیه دولت آخوا به دولتا سیونیست گلوی درا بوی حاکمی رو اشغال کری گرک پیشی تکلیه وان جور ببرن تکلیه دولتا خو جوان ببرن منفعت مسلمان جهان گرک نره اسرائیل پیشی امبارگو گرک لسر بیچه کرن اشترف خلقاوه دورش طرف دولتی و دور گل لازم بو بوی چاقیجی که به قدکرنا تکلیه دولتی در دوره اسرائیل گو تکلیه خو گشتی خود بکن هگر لوید را حشک نبجبر خو نفت سنمر نم جور نره هنه اگر تکلیه خو گش وره جی قد بکن جبه وقت داره که گو رهی و هو آوه بکشینن و حشک بفه و جبر خو محو ببه و زوابه و بکه هره نحو جیگه پیر حربی جی بکن درجه پیشیده دگاوا پیشیده işte tabi Müslümana gerek devleti xo mahkumi vena bun jbona go mecburi vena karibin bikin gerek peşi dili xod mana qudsi fهم bikin de malbata xod qudsi bidin fهم kirin bi qudsi şu qaysi mühim ahame ga evna azad bi Mekke jina azad ga evna azad bi alema İslam jina azad go alema İslamina azad bi dünya giş kola ve abide çen hab şirketi kapitalistu ve insan xunmice insanayı بله جبر وی که گرک پیشی دولت مسلمان وقت ترکی تکلیه خوا جه ببرن تجارت پیر نکن که او رهوی گوجه تجارت ترکی و تجارت وان دولت دین قطر و مصر و سوری و عراق جور دکشینه و قوت جور دکشین و دارا خودشین دکو مزن دکو و هر دری عردا گو ند سوان دجی اشغال دکه گرک وان رهانا پیشی بین برین به تزیق خلقی وان دولتانا اگر بوینان نچل مسی اگر امریکا هات او خودی کر خوینا خوش بروان درجان کی وینا ناکن و چاغه گرک اف دولت اسلامی مرو وان مجبور بکه لشکر اجی بشن و درا پیر حربی جی بکن و جور محو بکن و ناموسا عالم اسلامی گو قدس و کعبه قدس خلص بین کی کارم کعبه خلص بین براستي خلاصية قدسي تاني جنينة يعني مثلا الجورا من قدس مكانكية مقدسة هالبدا ما مثلا سيونيزم دنياية كو نخاسم دولتين مسلمان وملتين مسلمان دخوازة بخنقينة وإيرو وخنشركي ناف عالم إسلامي داية دوي قدس شي بسيمبولكي سيمبولا مجادلة لهمبر سيونيزمي از وهاد خوينم يعني لورا تم مسلمانه كي حتى ديني دنجي يعني تنكو اهميتها قدسي و قدسيتها قدسي قبول نكه تبي مسلمانه ويا قبول دكن مذهب شبن فكر شبن هناك جداتي هبنجي لي امزانن لويدر دستكي قريج هي دست سيونيزمي هي بتنين انسانيت التغيير ضرر او هبوناوان بتنين نكو دخوازه قدسيتي خدستي خو بتنين نكو دخوازه مكان قدسي خراجي بك سروي ده پر بروجين مازن دخوازه باجو حتى تمام دنيا تخبن تاثير باندورا خو تخبن كولتي خو ديسا تيرناوي يعني سيونيزم دنيا اف لي دماكو جملتي را اف بيغوتن بلكي پر نزی عقل ملتی نیم به قبول نه قبول کردن اوج انسانن امج انسان هرکس بخفته لگور اخو کیچ کرد و وها بفهم کرد نه مسئله ایرو سر قدسی ده پر زیادتر مرفت کاره خل همبر سیونیزم دنیای توج بکه چون که الویدر سمبولک اسلامیه اول سر تحکم سیونیزمی هیه سنت کلمه دنیا از رجم حبکی دناوا خلقی کرمانج خصوصا اف پولمیک به شکلی هی درجنشته ایرو کرمانج ده حاله کی نخوش و نباشتنه لسر خو ناغیدن چما لسر قدسی مکانه کی دوری خود غیدن راسی محب کی بحثاوی کرم گوج انسانیت تغییر مهمه و اویا وکریکو گو انسانیت گشی رادکه نه مثلا عربایی و تهنه کی دینی و تا کرمانجایی گو قدس آزاد بکرتایی اوه وک سلوغانه کی اما حقیقتا کی دریج و مزن بیان دکه قدس آزاد به حقیقتا و دنیا و خلق دنیای تف آزاد ببن یعنی قدس
قدس إيرو هجرج دسته سيونيزم در كفتة كف دسته مسلمان إدارة مسلمان وأو إدارة هاني بب سمبول بب ميناك جي تفي إن قومي مغدور ومظلوم ودبند صادنه بينن براخ وقتا جو قدس آزاد بو her kesi azad yaxud geriya. Yani jbona go henek insane çepgir fehm bikin merek arwar bej waqta go mesela pişti harba cihani yekemin go xalas bu hususan pişti adiyemin çava merkeza dünyayı navenda dünyayı keddesi Amerika o anjke biryarekdan İngiltere ve Amerika biryarekdan go tavi kavma gerek şuar bibin karın şuar bibin xadi devlet yani heger hicmara wan besbe politika bir şekilde derevçin anin ukurt kırım parça parça çar parçacıki az veya çar parça dibejim şu bona go fehm bikin go hakikaten veya ne gotinek sloganek rasti bu الجور منفعتها خودشون منفعتها فينا إيجاب ذكر ورد جوتن هناك دولة وهناك قوم كرن خدي دولة جبونا جو كتن من خدمة عوان خصوصا خازم بيجم إجا إيرو أف بوليميكا جول ناف كرمان جهاي دبيت شما هين أم خوا مخوا آزاد نكريه ما تو منفعت نجهان دي خوا أم دارن لسر قدسي دغيدن مثلا نأف قدس هجر آزاد بفه وهركس بير آزاد بفه والشيطانتا أو pergala sistema go insani mejiki kirni perçe perçe u hinek daxısını jor birin jor hinek daxısını jir u ana berra hafdudun zulmel hafdudun ve kurdu türk ve arab ve kurdu و فلان و بهوانا اوانا گش جوه پرگالو سیستما سیونیزم و غلامی سیونیزم يعني انجلترا امريكا شهدو نشأت ديك در ديك وقتا گو او جور هرن اف سيستماوان جي و جور هر و او جي كي بير آزاد بن شغيني و مسالك عقيدوي يعني ديني مجمر فينا امر ديك چاوا خلاص منا قدسي جمر امر كري خلاص منا هر مظلوبي جي امر كري امج كي جمر امر كري ام فانا هر يدا عيني اثر دبينن بله ev mesele uha me xedand em hatin mesela navxoyî Serok Komar Erdoğan behsa reforma iktisadê kir got em ê di iktisadê de gavên wiha bavêjin bi rastî ji bo madde meriv serê xeber bide divê pisporekî yan jî xwedî elmekî di wê meselê de hinek xeber bide lewra hinek gotinên teknîkî jî hene û belkî tiştê ku em jê fehm jî nakin hê de aboriyê de hene lêbelê ev xuya dike îxtisad di tengasiyekî de dişe hikûmet jî îdare jî dixwaze ji vê tengasiyê bi awayekî derê lê di ser van reformê ku Serok Komar Erdoğan behs kir ne em bêjin reformê rojane ku wê îxtisadê rakin piya û hanînin hinek projeyên sala wê hinek serê vê xebat kirin we çawa dît em bêjin reform û plana ku dane pêş xwe ev peyva te got yani te got işê teknîkî tê hene gelek li ser lêkolîn bêkirin peyvek meşhur hat bîra me kalkê me digo rehma Xwedê lê be digo bavê me digo ez şandim êzinga digo êzing jî ku ser merkeba xwe dikirin û pêve got min dibir bajêr got wexta ez dişandim jî got ez temî dikirim got digo bine têp 8 wereqa bide got ez diçûm bajêr yek hatiye gotiye çû qasî êzingê te got min got wela bi 8 wereqayê perê xwe derxiz gotî wela em navhur tu neze 10 wereqa bite got min wela çê nabe bavê gotî bi 8 wereqa ya gotiye ana ez 10 wereqa didim te got min nizanî bu 10 wereqa çi got min got wela çê nabe ez 8 wereqa didim reformê vî şeklî jî wexta di ekrana derdikeve wexta dibêje işte aboriyê pakêtik derketiye ji bo millet baş e ez bawer dikim yani wek te got ew kesê ser lêkolîn kê bike ê teknîkî yani tu her kûça tu ji sed hebî swal bike wê bi te hundirê wê çi dî wê bi wela min tu jê fehm nekiriye yani bi vî şeklî ji bo çiz vê hat bêjim 2014-2015 de yani di ev hikûmeta gihatiye diwarê aboriyê re te
دواره پاکیتا دا ام پرفره د 2014 و 2015 دا حتی 1305 حب ماده وی هبون ما مسته 1305 ماده دوی واره وقتی جد پروه هات بوشتغلان یا دوگو حتی مرش ناف در که یا دا وانا حتی مرگش اجرا بک و چو از تسیر لسر آبوریه بک نکه دوی واره دیجی نقاشه دبون حقیقتا جگ وقتا پشتی دم در باسته به سالک در باسته و پیفت و نر آبوری بک بری در باسته و جاری حشته و نه پل بو رو پل بو گلک ماده هبو فقط شبو تماشاوانه ما گفهم بکن yani ya da tişki em bu an fam kirin bidin sê heb made balam kişandin yani yek şey vejî şopandî temaşavanê me jî muhaqqaq qismika şopandine û dugo met pêşiya israfek hevin yek jê ev e mühim e yani her dem israf ji bo iktisada Türkiye em bêjin çi yani sebebi serekeye ji bo iktisada Türkiye nexastim israfa di kurume devleti de yani. Beli. Mine ev bu ta zati bala mere dikşini mered bi hakikaten gid kurumadı bilhassa de ev ek çikana de kademe devleti de gid şugulun de her vari ve de ev ana çetir fam dikin yani esrafık bi çi rengi heye çende de Merdinê bunam navçaya ve Kızıltepe goye bakane spore be seroke spore beli mamoste tawfiq em leqayî vêbûn hevalek jî merak kir goya ev heqûs acêba ereba ev giş çin van erebê reş ji mart heta 36 heba ji mart û dawiya wê neanî 36 heb erebê reş û hundirê vêya de bawer bikim swal kir hatin tesîsî kebûlê nerên tamamê wê 20 deqîlê nerê bûn vegeriyan yani hatin lê nerin û vegeriyan bin ev însanna şeva wanî mayî raketin otêla xwarina wan mazota wan yani tu tişkî nere israfik bi wê rengî heye me henek kir me goya vana sê ragil vê derabin zaten heqê tesîsê wê li her yani bi vî şekilî israfik bi vî reng yani mînokek me waya ku ji bo di qurûmê devletê de çi israf hebe çû qas israfik zêde heye ji bo bêfam kirin hakikaten wekte ku bala mere dikşîne fakat ev 20-21 sal ev israfat dedi genel bi piranî muhalefet dîne ziman di ser külliyer de hayra du külliye de belki tişkil ber çavayı belki nerina devlet fakat di quruma de tulgişa de nere belki endamik jer lazım tuner 5 hep gire dayına israfî bi vî rengî hene ji ber wê ev xwe rastî bala min kişand ew peyvana wekte dî mînoka me da di ziman didimîne di dîrokê de yek adi ak bala min kişand belkî millet pir alaqedar dikir digo ev esnafê biçûk em ê vergiya wan em çî nakin em nastînin yani heta ev nexweşî ev vîruskî dewam bike em vê anastînin esnafê biçûk kîne malûme wa di vergiyê de jî du çeşît hene yani esnafê mezin hene biçûk heta Tirkiye ji bo bêfam kirin bên basît usul yani usulek basît jêr dibêjin evana jî esnafek di salkê de dust wereqe sêst wereqe dide mamoste yani ev em ê bêjin berberin ev terzîn ev qesabin ê biçûçik ya mînoka vî şeklî yani vî insana wexta ku tu nav dibîne ez vergiyê nastînim ku dibêje fakat tesîra ya li ser wî esnafê heqeten zêde cê nagire yani ji ber wê yani tiştînî wab aborî gitê ştexilandin bala mere dikşîne fakat tu li bingaha wê dinere heqeten fêda ku ya zêde nade asîsiya jî kîm gozî sê heb mînok bidin kê vana bala min kişandin digo di hundirê nexweşiyê de ek tesîr li wan bû bi dwarê aboriyê de yani li esnafê me em ê alîkartiya wanê aborî bikin em ê qirêdiye biwandin ev qirêdiya mamoste di serê ev nexweşiya de wê bê bala we ji esnafar derxistin guherêk em ê 25 wereqa 25 hezara bwedin 25 hezar çend heb çûn ê lê pirsîn min wan swal kir min got we çi dî ya got ana em derin got em dibin heyra em dehîndarin got dibe gerek dehnêteya Baxûrê tune be baş got dehnêteya maliyê jî tune be got baş dehnê devletê jî li te tune be ya got zaten ez dehindarim ez dibim ez dehindar bûme ez derim ji bo 25 hezara bistînim
دگو که حقوس پرگش باز بستینم گرگ از 100 ورقی بدم از 25 ورقه بستینم اف پرسگیری که yani ek ne dehindar ve bisten de aslında stendince kısmı ka ek dehindar bunji ne kar bu bisten eve pskirek bu adu da çi malume ve gellik insan le her amame her derece insanı oldarın dindarın dveyaji meneri rasti mugo kabe çavayı düdünere dibeje eze ali kartiyep der bakım fakat bunları faiz etavejser insanı oldar insanın ki dindar be yani gider ve der bahsa faiz edibe etünlere jve istifade nakı. Yani devlet ve biskada ma bahsa hakus israf fikir. Yani tu muhtaçtiya ev pereg banka ya da işte talimat ebede banka. Eğer zararık ve hebe ez yeptedim fakat be faiz bedvan insanla braje fede bistin. Hatta tişteki de pro balamikşan de deme paştı der bas bu bray Fatih. Ev malume ve vaktav nekhoşi de spekirnu pe ve henik kurum henik şirket dehnewan go ame takhir bikin. Pişti takhir kirnu peve ame ben 3 meha û 6 meha takhir kirin. Pişti 3 meha û 6 meha go wala ji bo haqî takhir kirnê ji ame ew ferqa wê me bistînin. Yani wekte çûbû bankê kredik kişand bi tüfêdata ne gehaş vî insanî ki. Ji ber wê jî yani wekte got gelek tiştê de ne feqat ji bo bê fam kirin erê di ekrana de wexta pakêtên gider dikevin bala me re dikişîne fakat به اساسی گتی به راحتی که بده اسنافا بده ملت حقیقتا اویا جیخوا ناکری یعنی ده خیمه ما یجبونا بره که کنوردین اندخوازن سری مسئله هنه خبر بدن راستی خوازم در باسی مسئله رفورما حقوقی yani وکی مگو اقتصاد پر زیده بلکی جالی تکنیکی و زیده سری نکارن خبر بدن و گوتن بدو خوشه خوش تی خبردان لی دوی مرو ببینه یعنی کاوی اقتصاد را و پیارانه و پیا یعنی اوجی مهمه یعنی امی فلان تشتی بکن لی گاوی کنه یکرن یعنی جی فایده نده ملتی اوجی ناوه کرم کن yani dü dakika teram veya iktisad نه امی پسی نابره دیسا دورا گوتنه بدنوه yani peşi ser iktisad merkar ve nabêje به بریاره حکومت گوده در حباره اقتصاد ده دبیم پاکت چیکر مفکر وایز محاضر کردی و افشش مهج که اسبیل خسر لخبتن جسارات شونی یعنی دو مهبری سارات شونی حتی نهال سر لخبتن يعني افشش مهبی مشغولن دمك حکومت قبول کردی که حقیقتا لترکی واره آبوریه دخطرک مزندهیه و آبوریا وی ملتی نبر کماله افتی قبول شی وینا هات قبول کرد نه حتی آنها حکومت قبول نکرد به اگر آبوریا ترکی وگو وند بیشنو اون تخمین کنه وقتا مخالفت هر بقیجویش تین زمان کام کاریبون مثلا اف یا ترم بکرانه ما اف کوپری چه بکرانه ما اف نظام چه بکرانه ما اف سانترال چه بکرانه وای مشته درمان کویدی آشیه اون مصرفه وگش امش خلقی بلاش چی که ناس تینن افانا گش به پران یعنی با آبوریه چیه به اگر آبوریا دولت خرابه باید یا ممکن بود وانا هاتن کرن قبول ندکرن یعنی خطر آبوریه ده اصلا قبول ندکرن به وی پاکت قبول کرن اما جوان رح انجتک هی اف حجتاج کی اف با پیشا جهانیه دبی دنیای توی تأثیرک باندورا کردی که مزین کردی دیسا ایگو هری هندک جه مقدور بویه امن جبر و مقدوریتا وی چکاهانه و با پیشاهانه ما وی پاکتاهانه درخستی جبر وی که وی حنجت قبول دک یعنی بریا وینا حکومتی دو آبوریان پر باشه بری ملت وکیلی وزیره چیه ملت وکیلی باتمان وزیره آبوریه ترکی جبر وی نقاش نابیناوی و سروکمار چه بو اوش حکومت آویتن میریک چو انگلترا آنها بله بله yani kabul netkirin veya hani yani hatta kabul kirin ko iktisad tengasiye de yani jehela hükümeti evde gotun ev mesela nekhoşini salaki yani tamamı dünyada ben tesiri de o yekşi adını aheri mezin mühim hükümeti ne kabul kir partiye muhalefeti hususen ki Hüdapar دوی وارد پر دنگی خود درخستن هر دایم دو اسرافات حکومت دهی اسرافات دولت دهی و دو سازی دولت دهی
evya pişta iktisada Türkiye dişkini peyişi gerek vena beqada xeyr kirin rakirin hatta anha hükümeti venajı kabul etkir dve paketi evna kısmen kabul kiriye dibece eme edi tasarrufe de saziye hükümet saziye devleti de bikin edi her müdürti her vezirti her müdürti mezin saziye devleti mezin edi ve nikarım bi kefa herın bi ihtiyacam heye az her makina ke kiribik me ihtazi makina ke bisim ve ihtazi masrafa ke bikim ve ihtazi mehvan na bikim bilgirin li evya sar sale care kite rojeve yani ne khasım rojname u hnek çapemeniye hela hükümeti dedi manşeta davejin ve edi ve sayte makam kuşkhura ew kin ew tev rabin ew divin ew şoförü hususi tinebin peşe israfı hat girtin se 4 sale car ki van haber az divinim şahsi yani bir sal bu devam berdavam vay ne hütbeji jarime bikin hat veya kabul kir edi demek ki hakikaten israfa kati çavevancı ki o masraf edi gel ki qabanı evej ki yani كارك قزنجك جهلا حكومة إيش قهلا خلقيفة بله لو رأف مصرف كش جبشتا خلقي در كذا أساسيا بريات تمام بيش نالبري نالبري خبر بدن إن شاء الله شيء جميل برا برجعوا أف ناكو كيد اقتصادي ده دور إن شاء الله مدرس إن شاء الله دمان بريات تمام شوان هجاب تشترام إن شاء الله برنامج خبدومين روجا جواکی جاره کدن دومه تماشاوان هجا ما در حق رفرما اقتصادی خبر داده بریم هرن نابره چند گوتنی ممانه سری مسئله پشترا می بحثا رفرما حقوقی ده بکن لورا هفته چوی ده سر کوماش سر حقوقی جی هنگ ام بیجن belge peşkeş kir u divêt hukukê de em van xebatan bikin van reforma bikin veya deklare kir ki Nureddin ser iktisadê çend gotine ve mabû dema navberê hatibû kerem kin belê birasî me goş xwe hikûmetê qebûl kir got iktisad ne baş e adim nê jî qebûl kir got dewletê de gelek israf heye van her yonaş holê rake asisiya ديسا قبول كرجو بهايا جو خلقي مقدور خلقي فقير خصوصا وان مقدور كي بهايا غذاء تشتري غذاء وخوارني ومجبوريني افانا هانش قبول كرجك استقرارك فانا جربي دفيدرا هانش كده قوتي جرك فيها ام ثابت بكن حكومه شوا استقرار لي جرك بهايا تشتي خوارني مجبوري جيكي استقرار تذهبه جبو فينا جيكي ماده كيوان هو مقدو دو ادراده افا بالكيش باشه اسيا شارداريه ولات افانا جيكي اينن وقت سازيه حكومه تيدين سازيه دوله تيديني اسرافكي قالكي زياده وبتفتيشيك دو ادراهانه دهي سر فينا جيكي دو امي هر سي مهاجرك تفتيش بكم بكم چيكارب جيانو چيناني واف شارداریه گو ها بیر مصرف دکن و تشتکیش خلقی رناکن امیل سروینا بسکن برای اوی اسرافان نوانا جکید راب گوهانا بکن بله گوهانا بکن بلکی بچه کی عمره و پرگاله هانی دریج بکن یانا وک وقت هبا من بحثات شکی بکرایا ابن خالدون در حق دولتا و عمره دولتا و سابه چبون و مزنبون و خرابوناوان داکتناوان بحثا فينا دکه حقیقتا عبرتانگیزی yani براستی شارداری belediye yani çi manayı teftiş kirin idare belediye de حقیقت israf ekber zedehiye فرحي ودخول وتشدكن يعني نه دياره نه زلاله مثلا في قدكن نه زلاله فاتوره كي تش كي بخوازي هناك براد دوام فاتوره كيشتر قدكن داتي نه اوتنجي بروجي كي من ازبوم شاهد لآمده لدياربكر demek خباتك چه بو لوی در هناك وك ام بيجن ري هاتن چيكرن و الكتريكو و ام بيجن شیناهی تیده به هاتنا چیکرن دمک و ها چه چو سری دز چند رویدن دور دادیسا در باستم او در خرا کرنه یعنی وی پروژه یعنی هات سویه کی و او پروژه هات وکشاندن دیسا
Yani burada mesrefa bu zaten. mesrefa bu disa hat vekşandın wan direke kodani bun disa ra kırbun ve der ica kırbun re. Yani hakikaten israf eket zede heye. Servena teftiş gerek muhakkak bikin. Ma mjvena gelleki muzdarib bun. Vena her daim cihdahat metanin zaman medgud belediye çidikin. Çima devletli ser vana teftişinak müfettiş ha çima naşin çima nabika ef perego iller bankası te juvar حقي خلقيه حقي دي ملتاني ونشدكن جي لكو سرفدكن سكاكي وق بريك هلا كورتينه اوا ودي ساتنيه جيرانا ودي سانجام شي هر تشت يعني خدمتي جو بلديه لازم بك مجبوري بك وظيفه ايواني يكم او انا خوشك نايكن قش برباتن وحكومه تفتيش ناك دورجكي واسراف هوان دكي حنجد بوقف فرانه هاني فلان شاندن كيدري قيوم ادابي شونان مثلا yani bir şekilde vejim kayyum kiriye yani ne kayyum cejwan xarabtırdık. Beli beli. Beri xarabtırdık. Hukuki de di sara formek hate destpêkirin yan jî em bêjin rêyek da pêşxwe hikûmetê ve madde wê belkî xwend belkî nek dirêj bû bi rastî divê de jî hinek mesele teknîkî hene ji bo em bêjin barê hukukê hinek sivik bibe û ew girtin hinek daxin bersûc dema ku hê sûcê wan nehat be tespît kirin neyên girtin û her wiha hinek mesele teknîkî hene lêbelê ev muhîm e li gora min di 20 salê ku îxtidarê de yan jî partiye ku niha îxtidarê lê em hê jî hukukê şikayet dikin hê jî em ji hukukê gazina dikin belkî texrîbata 15 Temmûzê hinek dikaribin ser wê de xwe biparêzin lewra heta 15 Tîrmehê rêxistina FETÖ di hukukê de xwe bicî kiribû piştî wê jî ji nişka ve yani sistema hukukê da ket bi rastî yani çünkü duê demê de savcî dihatin girtin hakim dihatin girtin ev savcî û hakimê ku kompasa li dewletê li em bêjin hinek kesa kiribû elhasıl niha tabloyek çawa heye de hukukê de li gor be bi rastî yani hemwalatiyekî dema ku kar û îşê teke ve hukukê yan jî baweriya ji hukukê çiqa heye منê vê nabigota yani bi rastî wek insanekî xelqê di nav xelqê de esnafek vî warî vî çavî ez ê lê binerim ne wek hukuk nasekî û ويا سياسة مداركي وخلقي وقتا قلت دنارة حقيقة بريا بازيتي المهي تموزي بو زملكي وقت برياوي جنها هين تشتربو حالي ملت لهمبري دولتي يعني حقوقي ملت لهمبري دولتي هين بيتر حبكي زيدو يعني إنسان ايدي بخوا أولاد بون قاربون بالراحتي باندام دولتي ببوليسكي بقمانداركي لشكري عسكري بقرقول قمانداري قرقول و طبيعي كتير رحد خبر بدانا بير بيفيانا خو افاده بكران وقتا لغوتنيوي لكرنيوي اعتراض بكرانا هاتبو اسكي ور برياوي في ولاتي بشتي جو دربا فتو تشيبو حكومتي يعني عادة راهش و حقوقي هاني و خص دولابي خص بوز دولابي وسكنان ايدي ديسا ببوليتيكا اولهيه بفي حنجتي حقوق شحولي راكر خلق ديسا كرن اسيري بريا في حكومتها قبتي في حكومتها هنا حقيقه دواري حقوق وقت انه هاد 5 سال اول ريفورم نخش شكر يعني انسان ايدي بخا اولى بقو حقيقه انسان جيكي وقت دولتي بقيمته يعني فرد سفيل جيكي وقت دولتي بقيمته الفي ولاتي دولة هي ومقدسة وخلق جيكي بنده وكولي وين جارك جير بشغل مجبوري وين ولشكري جيكي خدية حكومتي خدية دولتي بيشتي في حكومتها 5 سال درباس كرن افيها دافع يمكن بخلقي وحقيقة حكومات جبو خدمتها خلقي دولة جيكي سازية كجبونا خلقي وظيفة خلقية بتجيه بين إيكو خلق نكارم تناسري خب بتجيه بين و
sivil jike, insan jike, yani kese devlet jike, ev jike bi kıymetin yani kıymetek jwan rahayi, hep ki evlehi buan rahat. Ama pişti ve darba FETÖ, evvena hükümet adeta devjvena ve fikriyata xoy peşi berada u tamamen bu politikaya evlehi tamamı hakkı insana tev rakirin dolabeki ve hukuki وەکی ژناف خەڵکێت بوو وەک دەورە بەریا دەربێ وێ چاقێ چاوە ئینسانە نکاری بوو حەقی خۆلبەر ئەندامێ دەولەتی محافەزە بکرێنە ئەنها ji بوو هات vî şiklî ji ber vê yekê demekî ewlehiya xelkê bi hiqûqê anha belkî ji sedî ya bîstê ya bîst û pêncî ya sîhê yani ne piser nagê pêncî şikê anha dîsa hat vê asahanê eri her çıkıysa o bejin işte vay me reform çekin me çikin hatta hayna tiştek nahat edin mesela ve rojahani berin habdu hafta çend hab insan derketin go sebep münasebeta rakırna salvegera hilafeti haberdan beyvin fikra xwe beyan kirin ya ji hilafeti xwestin beyan kir gom dixwazin ev lazım jmer him bi fêdetir ji vê pergala anha او هاتم نیوه شوه به حقوقی و گوت هجومی سر تروریست آبکه دیسا هجومی سر مالیوان کرد نیوه شوه ده بریا شوه ده و بیرک جماله در خصم برن بنچاف کرن لا أنقرة دور الرحاي الأورفا الرحاي أفي حقوق آنها لبرچاوه خلقي أفي اگر چوخی سر کهات هنگ بلگاده بیشن می فینا بکن کنگی گوبو ancak merakar bil ser haber bide. Hakikaten ve ben kirin ve benci ya ne yenci. Bele. Çim az venad bişim. Levra politikaya hükümeti ya da endamı hükümeti egovan kanuni hukuki dinlevisinin u dibime vana icra bikin evana u ego vazifedarın lvi velatihani lvi haramahani evana ned ayni şuuru ayni meciden. Bele. Keki Abdullah demek ki وها کو ام قانون اساسی خبر دادن بله کنجکتورا ایرو یا سیاسی و چخا دکاره به جواب ملت بده درباره وی مسئله ده یعنی قانون که اساسی به آماده کرن یک سیویل جسدی صد نیم بجی لی پرای ملت و قبول بکه yani ve ihtimali çoğadı benim. Yani aslında bahsa biskad ve hukuki tikir ev kanuna esası aslında pevgire dahi. Yani gellik duvari hukuki şubu gav be avetin de kanuna esası de gerek tiştin bahatanı guherandın. Zaten de kanuna esası de tiştin duhatın guherandın u peve duvari hukuki dici gavın dahatın avetin. Yani hatta ana şubu hilbijartına 2023 bejin دبی گت دواری حقوقی دل مسئله بنره هنگ ورد بیشن مثلا سرکومار اردوغان دبیجه نکاره به نامزد شبو 2023 به بلکه شبو ویجی زوکا یعنی 2022 داده هر نهل بجارتنی شبو چیز بیاد بیشم شبو آستنگی پیشیا خوی حقوقی گوکن برابر د قانونا اساسی د گوهراندنا چیتکن یعنی ایک شوار لازم بن د قانونا اساسی د حتی آنا gavın duy ari da hatın avetin. Refatiş haşte u da neşvurda hatta dama paşyedi yani de 120 saliydi. 19 cara duvarı kanuna esası de guherandın hatını çekirin. 19 cara. Biskadı navberete ji bahs kir şxindi ev 4 madde avuli geçi hatını hesabı wan دوی وارد گاون هاویتنه حتی پر تشتیگ بالا مره دکشینه 2095 و 2001 دوی آریده گل گاف دوی آرید آویتن اوروپا هنه کریتری و هبون هنه بنگاهی و هبون ش ترکیه گو